Dobar poštovani gledalci i Firma dobrodošli u drugu Europetrol se bavi emisiju trgovinom Top naftnih Speed. Da derivata i čujemo kako se vozi topljoelektrodima, vozu i maloprodajom i kako sam pupim distribucijom za svih večer. vrsta goriva. Goriva da čujemo. Europetrol posluje od 1996. godine i posjeduje mrežu od 17 benzinskih stanica u Srbiji. Benzinske stanice Europetrola su prepoznatljive Evo po možda slike sa profesionalnoj usluzi i ljubaznom umrljeni osoblju. u Pored udri goriva, i bez benzinske tegda stanice i su svi smo bogato budi. snabdevene Jo, pratećim uslugama, koje će mnogo vaše si putovanje bučan, učiniti bre. prijatnijim. Nikad. Na sajmu automobila na zajedničkom štandu pored Europetrola predstavila se i firma Eurogas, čija je osnovna delatnost razvoj tržišta tečnog naftnog gasa. Europetrol i Eurogas već 3 godine sponzorišu i pružaju podršku proslavljenom motocross šampionu Sagmeisteru. Na ovaj način obe firme neguju i podržavaju koncept društveno odgovornih kompanija, koje su uvek spremne da podrže profesionalizam i kvalitet. Sagmeister je posjetio štand firmi Europetrol i Eurogas 1. aprila i obradovao mnogobrojne posetioce.